nadmetanju smirio se tamo Night trka je puštena. Najslabije startovala Elektra Bild, na čelu ide Proxima do nje Elda Rouge polja, Proxima na drugoj poziciji, treća pozicija za Almighty Ray, na četvrtoj poziciji galopira Petikisa, na petoj poziciji izbija sada na četvrto mesto Only the Best Srb. Trku vodi Proxima, dužina prednosti u odnosu na Elda Rouge. Proxima vodi ovo nadmetanje, odvaja se sada već dve dužine od Elda Rouge. Na treću poziciju izbio je Night Attack, na četvrtoj poziciji Almighty Ray, diže pič na Only the Best Srb, džokej Aleksandar Šašić, iza galopira Petikis, potom Erik Dantes, daleko iza na začelju Elektra Bild. Vodi Proxima, druga pozicija za Elda Rouge. Proxima, Elda Rouge, treća pozicija, tamo za Night Attacka, pokušava se probije kroz sredinu uz barijeru, drsko ide Almighty Ray, s polja je Proxima stisnula Elda Rouge, iznutra ide Almighty Ray, ostaje u sredini Proxima, obilazi i Night Attack, s polja ide Only the Best Srb, trku dobija Almighty Ray, druga pozicija Elda Rouge, treća Only the Best Srb, četvrta pozicija Night Attack, peta pozicija Proxima, šesta pozicija za Erika Dantesa, Elda Rouge, štala Antilop, trener Tamara Šendeković, u sigurno dve dužine, jedna dužina, vrat, dami i gospodo, jedan aplauz za grlo, Almighty Ray i sjajan prodor iznutra džokeja Gorana Mešetovića. Goran Mešetović, džokej, dobija aplauze.